Ja sam Tomislav Kumanović, aktivan član kickbokserskog i bokserskog kluba Svetog Georgije iz Banja Luke. Ja sam Simon Josipović, član kickbokserskog i bokserskog kluba Sveti Georgije iz Banja Luke. Ja sam Marko Mitrović, član kickbokserskog i bokserskog kluba Sveti Georgije Banja Luka. Ja sam Nikola Ivković, član sam bokserskog kluba Sveti Georgije iz Banja Luka. Ja sam Konrad Semanja, član kickbokserskog i bokserskog kluba Banja Luka, Sveti Georgije. Ja sam Srđan Šadman, član sam kickbokserskog i bokserskog kluba Sveti Georgije. Ja sam Đevđe Šimerica, član kickbokserskog i bokserskog kluba Sveti Georgije Banja Luka. Ja sam Milica Cvić, član bokserskog i kickbokserskog kluba Sveti Georgije Banja Luka.